وکیلان محترم عملهای دهشتناک تروریستی. Президент Рахмон в ходе своего ежегодного послания парламенту страны подчеркнул необходимость ужесточения законов в борьбе с так называемым религиозным экстремизмом и терроризмом. По словам Рахмона, ужесточение борьбы с различными исламскими движениями связано с произошедшими ноябрьскими событиями. چنانکه شما خبر دارید چندی از اعضای یکی از گروه‌های سازمان تروریستی دولتی به نام اسلامی به دیدبانگاه قشون‌های سرحدی هجوم کرده دست به قتل سربانان زدند. از این لحاظ ساختار و مقامات مربوطه را ضرور است که در راه تشویق و ترغیب تندگرایی دینی صدیق استوار گذاشته جوانان را به هوشیاری و زیرکی هدایت کنند و آنها را در روی صداقت به خلق و وطن و احترام به ارزش‌های عمومی انسانی تربیت نمایند. Также Рахмон поручил соответствующим органам подготовить и предоставить на рассмотрение правительства закон о борьбе с терроризмом в новой форме. انسانیت در سیمای تروریسم بین المللی با دشمنی بی‌رحم و شفقت و مکار روبرو آمده است که تمامی معیارهای اخلاقی و ارزش‌های عمومی انسانی را پایمال کرده برای رسیدن به هدف‌های خود از یگان وحشانیت رو نمی‌گرداند. سازمان‌های تروریستی با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و برای تفسیر غرضناک سرچشمه‌های دینی در مفکوره جوانان کم تجربه و ناآگاه غایه‌های تندگرایی را جای کرده آنها را به قتل و کشتار برهم زدن امنیت و ثبات و آرامی در مملکت‌های گوناگون تشویق می‌نمایند. جوانان را به هوشیاری و زیرکی هدایت کنند. Наблюдатели отмечают, что под предлогом борьбы с так называемым терроризмом в Таджикистане реализуется программа по стиранию любого проявления ислама, неподконтрольного режиму. Напомним, что в ночь на 6 ноября было совершено нападение на пограничную заставу номер 4 Ишкабод. Официальная версия, высказанная силовиками, вызвала у экспертов и обычных жителей страны недоверие, причем эта версия несколько раз дополнялась новыми сомнительными деталями, что еще больше подпитывало недоверие. Некоторые эксперты заявили о причастности спецслужб к нападению. حادثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نابالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوق فعالیت و اشتراک نمودند. Так, например, известный эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в комментарии корреспонденту российской газеты «Московский комсомолец» сказал: «Информация, предоставленная властями Таджикистана о том, что нападение было совершено террористами исламского государства, не заслуживает доверия. Во-первых, в Душанбе традиционно во всех бедах обвиняют партию исламского возрождения Таджикистана и исламское государство. Во-вторых, на фото с места происшествия видно, что у убитых связаны руки. Все это очень похоже на мистификацию», — сказал эксперт. Относиться к этому как к абсолютно, я бы сказал, неграмотному, непрофессиональному, не очень умному выступлению.